Fil sürüsü. Bul sözdün kırgızça manisi pil degendi bildiret. Bul sürü Mekke'de düşürülgön 5 ayattan turat. Merimdүү, ırayımduu Allah'tın atı menen. Senin egen pil eğlerin emne kılganın görböysüңbü? Alalardın aram oy maksatların oyron kılbadıbı? Düşündürme, Yemen'den Abraha al-Aşram degen padişası Sana şarında al kurgan çirköөгө ajılıka el gelbegенин görüp, ajılıktın borboru Kabany toluk kıyratayın dep jakşı kuraldangan jogokerlerdi asker kızmatındagy pilderdi top жүрүшкө чыгат. Aga karşı turuga Mekkelikderde küçdagi kuraldangan jogokerler dagы жетишсиз болгон. Бирок Меккеге жакын калганда pilder alga жылбай коюшат. Üstülörünөн çabalekейлерге окшогон куштар учуп келишип, бышкан чопо таштарды üstülörүнө жаадырган. Натыйжада таш тийген адамдар чайналган чөп сыяктуу эттери былжырап өлүмгө дуушар болушкан. Падыша да денесинен териси булчуң эттери чирип түшүп, оор азап менен үйүнө келип өлөт. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал аларга тобу менен куштарды жөнөтпөдүбү? Ал куштар тигилердин үстүнө бышкан чопо таштарды ташташты. Ошентип аларды чайналган эгиндей кылып салды.